gukomera muri bihe twibuka ku nshuro ya 31 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 twinje amasaha y'ikiganiro impamba y'umunsi ikiganiro kibanda kuri byinshi bigezweho by'umwe kujya dusoma mu bitangazamakuru yene twaronse tuyizere nanjye nitwa Nicole Nyiruhanuzi meze neza tuje kubabwira byinshi mu ngingo nkuru z'ibyo turuzi kubabwira muri ikiganiro impamba y'umunsi turaza kubabwira ko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afrika Masad Bulo yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame byagarutse ku mutekano muke burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko abakuru b'ibihugu byombi barajwe inshinga no gushakira amahoro akarere. Turaza kubabwira kandi ko Minisiteri y'Uburezi Mineduc yamenyesheje abayobozi ba École Belge de Kigali ko kuva ku itariki kuva mu kwezi kwa Nzeri ngo no kwezi kwa 9 mwaka 2025 iri shuri rigomba kuba ryahagaritse gukoresha porogaramu y'imyigishirize y'Ububirigi ibibaye nyuma y'umwuka mubi umaze iminsi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububirigi. Turaza kwerekeza no hanze y'u Rwanda tubabwire ko abanyamerika batatu bari bafungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barayibasubiye iwabo nyuma yo kudohorerwa igihano kijyanye n'uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi. Bisobanuye iki ku butabera bwa Kongo bwabanje kuba bwakatira abangaba igihano cy'urupfu ako kikaza gukurwaho bagabwa igifungo cya burundu ariko bakabajyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutabera bwa Kongo si ukugenda biguru ntege muri bwo turaza kubera muri kiganiro impamba y'umunsi baraza no kutwereza ibitekerezo. Yego baraza kugira umwanya wo gutanga ibitekerezo mu kiganiro baraza kubinyuza ku murongo wa telefone ibisanzwe nimero ni 0788308582. Jean Bigirimana niwe uri gukoresha uko byose kugira ngo amajwi n'amashusho bibagire uko bikwiye. Reka dushyire mu karuhuko kagufi mu kanya turaje turambiwe twategura mu kiganiro impamba y'umunsi. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumarira iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788302773 cyangwa 0788307794 na 0788300456. Ikaze none ni mu kiganiro impamba y'umunsi. Nikomere ko twanzika ariko tonze tubwira abantu ko uyu munsi ikirere kirubuze kwirwa cyifashe. Uyu munsi turi tariki ya 9 ukwezi kwa Mata cyangwa se ukwezi kwa 4 mu mezi y'Ikinyarwanda. Meteo Rwanda ni ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko ikirere kirubuze kwirwa cyifashe. Meteo Rwanda yavuze ko mu masaha ya 12 ndetse na saa 6 z'amanywa nta mvura iteganijwe mu turere twose tw'igihugu. Hateganijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ku isegonda kugera kuri metero 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganijwe mu gitondo dogere Celsius 12 mu karere ka Nyabihu. Hagati ya saa 6 ndetse na saa 12 z'umugoroba hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze, Burera, Nyamasheke ndetse na Rusizi. Handi hasigaye nta mvura iteganijwe gusa ngo hanateganijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ku isegonda kugera kuri metero 8 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganijwe ku gicamunsi ni dogere Celsius 28 mu karere ka Nyagatare. Hari niba byararanze uyu munsi mu mateka niko? Yego hari byaranze uyu munsi mu mateka gusa tuza kuranda ko byaranze itariki mu mateka by'umwihariko mu Rwanda aho ku itariki ya 9 Mata
nko mu 1994 leta y'abicanyi yakomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu. Iyi nyandiko rero ikaba igaragaza hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hiciwe abatutsi ku itariki ya 9 Mata 1994. Ingabo z'Abafaransa kandi kuri iyi tariki baje mu cyo bise Operation Amalis, zateranye abatutsi mu maboko y'abicanyi. Tariki ya 9 Mata kandi nibwo Abafaransa bise Operation Amalis batangiye. Iyi operation yaratangiye mu Rwanda igera ku wa 12 Mata 1994. Igisobanuro cy'iyo operation rero kwari ugucyura Abafaransa ndetse n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'Abafaransa kandi zareberaga abicwa nyamara ntibigeze batabara, barabaretse baricwa bakomeza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Bahasize benshi babasigira interahamwe. Hari kandi abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabica imbere y'ingabo z'Abafaransa. Yego, hari n'ibindi ariko bijyanye na mpuzamahanga none byagaragaye kuri iyi tariki. Yego, ikindi abantu bamenya nuko kandi kuri iyi tariki mu 1940 habaye intambara ya kabiri y'isi, aho Ubudage bwateye Denmark na Norvege, bituma rero bihita bihinduka ibihugu bibiri byo mu maboko y'Abadage. Ibi rero byari igice cy'igikorwa cy'ingabo za Hitler byo kwagura ubutegetsi muri rusange. Yego, nuko nguko bimeze. Hanyuma reka twanzike ibyo twateguriye muri iki kiganiro impamba y'umunsi. Duhere kuri inkuru ivuga ko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afrika yitwa Masad Bulo yagiranye ibiganiro na Perezida Kagame byagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko abakuru b'ibihugu byombi barajwe ishinga no gushakira amahoro akarere. Ku gicamunsi cyo kuwa kabiri nibwo Bwana Bulo yahuye na Perezida Kagame hamwe n'itsinda bari kumwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu biraje urugero byatangaje ko bagiranye ibiganiro byibanze ku mikoranire kandi byiza, akaba ari imikoranire igamije kugera ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na gahunda zo kongera ishoramari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzego z'ingenzi ku bukungu bw'u Rwanda no mu karere muri rusange. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Bulo akaba yaravuze ko we na Perezida Paul Kagame baganiriye ku mikoranire ya bugufi mu rugendo rugamije amahoro ndetse n'umutekano n'ubufatanye hagati y'ibihugu, kandi ko ashingiye ku bindi biganiro yari yagiranye na Perezida Ruto w'igihugu cya Kenya, Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Museveni wa Uganda bari bafite ubushake bwo kugira ngo haboneke amahoro arambye. Amagambo ye yaragize ati dushyigikiye umutekano n'ubusugire bw'igihugu ibihugu byose muri aka karere, kandi hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika zashoboye imari mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ikaba ifite icyerekezo cyo kuba nyambere mu bukungu kandi ikaba ifite abaturage biteguye gushyigikira icyo cyerekezo. Yakomeje agira ati twiteguye kandi gukorana n'u Rwanda kugira ngo iyo ntego igerweho. Ati niyo mpamvu gushakira igisubizo amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ingenzi cyane, kuko bizatuma amahirwe y'akarere atabyazwa umusaruro atangira gukoreshwa. Ni uyu mujyanama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wari uri muri Afurika n'urugendo amazemo igihe, kuko
uyu bwana Bulo akaba yaragiye mu gihugu cya Uganda, yagiye muri Kenya ndetse n'ahandi hatandukanye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiyeyo, ariko niko hari abantu bagitekereza ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bakora byose biba bifite inyungu. Bidafite inyungu ntabwo yakwirwa Perezida Trump yohereza iyo ntumwa ye cyangwa se izo ntumwa ze. Ni ibintu usobanura ute mu busesenguzi bwawe? Yego, nanjye niko mbibona kuko nubwo tuvuga ko ari ibihugu wenda n'ibihugu byateye imbere birumvikana, kuba ari ibihugu byateye imbere rero ntekereza ko si ibihugu byinjira mu kintu bizi neza ko nta kintu bigiye gukura. Ibihugu uri kuvuga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuvuge mu munota wenda kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe muri ibyo bihugu. Impamvu mbibona ntyo, uyu munsi amakimbirane ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntekereza ko nabo hari icyo biri kubagiraho nk'ingaruka, kuko uyu munsi Amerika se impamvu mbivuga ntyo, uyu munsi ntutekereze ko umukongomani ari ufata amabuye ngo yabyazemo umusaruro, ahubwo amabuye aragenda akajya mu bihugu byateye imbere bo bakayakoramo icyo twebwe dukeneye. Nimba uyu munsi bakoramo telefone bakayinzanira, ntabwo telefone ikorerwa mu Rwanda cyangwa se ikorerwa mu gihugu cya Kongo. Ni ukuvuga ngo bafite inyungu ikomeye ahubwo mu mutungo kamere uri muri kiriya gihugu. Ariko ni nayo mpamvu rero Amerika bavuga ko ari nshya muri hariya, kuko uribuka ko Perezida Tshisekedi ayiyambaje vuba. Inganda zikora iki? Ntabwo ziri mu nganda zikora telefone. None se amabuye bayakuraye? Ntabwo amabuye ava hariya. Ishobora kuba Amerika nk'igihugu ari nshya muri Amerika ikoresha kenshi ubundi bikora hariya muri Taiwan. Ariko no muri Kongo bivayo. Ntabwo twavuga ngo twirengagize Amerika ishobora kuba y'ubwayo nk'igihugu ari nshyashya, ariko produits za kiriya gihugu zifite umusaruro isi pe by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Yego, by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi, kubera ko nimba uyu munsi igihugu cya Kongo kiri mu bihugu bifite umutungo kamere mwinshi ku mugabane wa Afurika, ni igihugu mu by'ukuri igihe cyose uriya mutungo waba utabasha kugenda cyangwa se ngo ucukurwe nk'uko bikwiriye, ntabwo ibihugu bishobora kwishima kuko produit babyazamo ari amabuye nabo ntibabona uko babikora neza. Ariko uyu munsi kuba binjiye mu kibazo bakaba bashaka amakimbirane ahagarara, icyo turagishyigikira 100% kuko twese nibyo dukeneye. Turifuza ko abaturage babaho neza bakabaho bishimye, ariko kandi ntabwo twavuga ngo ni abantu baje gutyo gusa bure baje nta kintu bakurikiye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi mu minsi mike ishize nibwo yitabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko azabaha ibirumbi by'amabuye y'agaciro bakabitunganya bakabibyaza umusaruro, ariko bakamufasha kureba uburyo haboneka amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Bulos akaba afitanye umubano wihariye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko yashatse umwana wa Donald Trump. Amasano uri kuyumva? Ubwo yashatse umwana wa Perezida Trump. Urukumva ko ni umutekano nibyo baganira n'ubundi mu cyumba cy'uruganiriro cyangwa se by'umuryango. Reka twizere ko rero bizatanga umusaruro. Icyo u Rwanda rusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ukwereka gufatanya n'umutwe wa FDLR w'abajenosideri wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nicyo u Rwanda ubundi nicyo babashaka, u Rwanda rushaka umutekano warwo. Ibibazo rero byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba byananashyizwemo umuhuza mushya wasimbuye Joao Lourenço w'igihugu cya Angola. Niyo nkuru dukomerejeho, akaba ari uwitwa Nyasimbe. Ikinyamakuru cyitwa Igihe nicyo tujya gusoma iyi nkuru kivuga kibaje kiti kubera iki Nyasimbe akuriye kuba umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama nkuru y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU iherutse gushyigikira ko Perezida Faure Eswazima Nyasimbe wa Togo aba umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inshingano ashobora gusimburaho Joao Lourenço wa Angola. Perezida wa Angola uyobora AU cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe niwe wasabye ko bwana Nyasimbe yagirwa umuhuza nyuma yo kubiganiraho biciye mu ntumwa ye yihariye. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teta Antonio yohereje muri Togo ku itariki ya 27/2025. Nyasimbe azaba umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidasubirwaho ubwo inteko rusange ya AU cyangwa se umuryango wa Afurika yunze ubumwe igizwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma izaba imaze kuba yamwemeza. Lourenço akaba yaratangiye guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka 2022 nyuma yaho umwuka mubi watutumbye hagati y'ibihugu byombi bitewe n'impamvu z'umutekano.
ibiganiro yayoboye bikaba byarahagaze mu kuza ku mwaka wa 2024 bidatanze umusaruro wari witezwe. Muri Werurwe 2025 Lorenzo yatangaje ko yahagaritse inshingano yo guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo yibande ku birebana n'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, cyane cyane guharanira iterambere rusange rya Afurika. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeye ko Lorenzo abihuza kubera ko ibi bihugu byombi byari bibanye neza na Angola. Kimwe mu bibazo rero by'ingenzi byibajijweho ni ukwibaza niba hazaboneka undi utagira uruhande abogamiyeho. Nyasimbe rero ikinyamakuru cyakomeje kibaza niba yaba ari amahitamo meza umubano wa Togo n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze imyaka myinshi uhagaze neza, ndetse birumvikana ko Nyasimbe ni inshuti ya Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi. Uhereye mu gihe cya vuba ubona ko ubutegetsi bwa Nyasimbe bwakomeje kuba inshuti ya bugufi y'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu ni umwe mu barenga 20 bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri Kanama 2024. Yego, muri Mutarama 2025 Bwana Nyasimbe yasuye u Rwanda agirana na Perezida Paul Kagame ikiganiro ku kongerera imbaraga ubufatanye bwari bumaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Icyo gihe Perezida Kagame yabwiye Bwana Nyasimbe ko u Rwanda rwishimiye cyangwa se bishimiye kuba bari kumwe, akaba yaragize ati ndizera ko byinshi ari ukugaragarizanya ko twishimiye kuba turi kumwe aha, ariko kandi no kongera kuba twasaba ko imikoranire imaze igihe kirekire hagati y'ibihugu byacu byombi yaguka kurushaho. Tariki ya 3 Mata Nyasimbe yongeye gusura u Rwanda aho yari yitabiriye inama mpuzamahanga y'ikoreshwa ry'ubwenge buhangano muri Afurika. Nyuma yaho yaganiriye na Perezida Kagame barangije bashima ubufatanye bw'ibihugu byombi. Uruzinduko rukaba rwarabaye mu gihe Perezida w'igihugu cya Angola Joao Lorenzo yari yaramaze kumenyesha Bwana Nyasimbe ko yifuza ko yaba umuhuza hagati y'ibibazo by'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse nawe akaba yaramwemereye ko mu gihe inteko rusange ya EU cyangwa se umuryango Afurika yabyemera azakora izo nshingano. Nyasimbe yakiriye Perezida Tshisekedi muri Togo muri Nyakanga 2024 baganira ku mubano w'ibihugu byabo. Mu mwaka wabanje nawe yagiye i Kinshasa mu muhango wo gutangiza imikino y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF. Mbere y'uko Tshisekedi ajya ku butegetsi, umubyeyi we Etienne Tshisekedi yapfiriye mu Bubiligi muri 2017. Nyasimbe akaba yaratanze ubufasha mu kujyana umurambo we i Kinshasa muri Gicurasi 2019 ashyingurwa mu cyubahiro. Umwe mu bakorera hafi y'ibiro bya Perezida wa Togo yatangarije ikinyamakuru Jeune Afrique ko Nyasimbe yakoroherwa cyane no kuvugana n'abakuru b'ibihugu byombi bagashakira hamwe igisubizo cy'aya makimbirane. Aho yagize ati Perezida Nyasimbe afite amahirwe yo gushobora kuvugisha abantu bose barebwa n'iki kibazo. Bwana Esozima Fred Nyasimbe wagizwe umuhuza byifujwe na Perezida w'igihugu cya Angola Joao Lorenzo. Ibiganiro bye bitigeze bitanga umusaruro nk'uko byari byitezwe, kubera ko imyaka yose yamaze mu buhuza n'inshuro yahamagaje bakuru b'ibihugu byombi. Hari n'igihe byageze abana bahamagaza ntibajyeyo. Biruko ari n'igihe bigeze kuba ko Perezida Tshisekedi ajya mu gihugu cya Angola wenyine, ariko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntagiye bitewe nuko ibyo bari bemeranijwe bitari byashyizwe mu bikorwa. Tshisekedi yari yahinduye imvugo kwa kugira indimi ze zigera kuri 2 zishobora kuba zinarihenga. Hanyuma niko Nyasimbe twakwitega ko ukurikije ibyo dusomye muri iki kinyamakuru n'ibyo wenda usanzwe uzi kuri uyu muyobozi wa Togo wahoze wa Togo, muri yakuzera ko umubano w'u Rwanda na Kongo wenda bishobora kujya mu ngiro. Ikindi unatubwire tekereza ko ari iki cyatumye Perezida Joao Lorenzo Angola umuhate we utagera ku musaruro. Erega kugeza uyu munota simbona ko ikibazo gishobora kuba umuhuza ngo nindi, kuko simbona ko ikibazo gishobora gukemuka kubera ko wenda runaka ari waje guhuza, ahubwo mbona ikibazo gishobora gukemuka kubera ko impande zirebwa n'ikibazo bwazo zakoze ibyo zemeranijwe. Joao Lorenzo simvuga ngo wenda ntacyo yakoze, ko twagiye tubona inshuro nyinshi ko wagiye bivuga yagiye hamagaza inama, ariko biganiro bikaba bikarangira ibibaye ejo byongeye bikavuguruzwa.
rero simbona ko uwitwa ko umuhuza ari waba ufite ikibazo, ahubwo ikibazo nkibonera ko ese impande zombi zirahura ibyo zivuganye bigashyirwa mu bikorwa. Bagiye tubona kenshi kwivuguruza, kuba rero Kongo yarakomeje kugenda yivuguruza uyu munsi bakava mu nama bemeranijwe ibi, bagera muri Kongo bakongera bagatangaza ibi, uyu munsi nabwo nibikomeza ntacyo bizatanga, n'undi bizakomeza bibe kwa kundi, keretse niba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi baricaye bakavuga bati noneho natwe dukeneye ko ikibazo gihabwa umurongo kigakemuka. Ariko n'ubundi nibiza nubwo Bwana Forenyasi n'undi asanzwe ari inshuti y'abayobozi bombi, ariko n'ubundi nibirangira bije tukajya tubona habayeho wenda ibiganiro runaka bemeje ingingo iyi mu bindi biganiro ugasanga ya ngingo bemeje ubutaha ntiyakozwe, ahubwo byahindutse ukundi, still bizakomeza biri aho ngaho nyine, bizajya bikomeza bikubita igihwereye. Ariko niba namuka bashyize mu bikorwa ibyo bemeranije, niba uyu munsi bahuye, burya iyo muri mu biganiro uyu munsi mugahura mugashyiraho ingingo mukavuga muti ibintu ko ari 3 wenda cyangwa 4 tugiye kubyubahiriza, ubutaha iyo muje mubanza kureba niba mwarabyubahirije. Iyo mwabyubahirije mujya ku yindi ntambwe, iyo mutabyubahirije nyine muguma aho ngaho. Rero uyu munsi n'ubundi mu gihe igihugu cya Repubulika reka wenda aricyo nivugiraho cyane, mu gihe kitarabona ko bakeneye ko ikibazo gikemuka, ngo bareke kureba ikibazo bakirebere mu nguni yo gufata ibintu byose ngo bavuge ngo u Rwanda uriye yo gusubiza ibibareba batunga agatoki u Rwanda, bizagorana keretse umunsi bazabumva yuko ikibazo bagomba kugikemura bagihereye mu munsi. Mu biganiro bitandukanye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yageragerana n'ibitangazamakuru bitandukanye, biriko ko herutse no kuganira uzwi cyane gukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Twitter. Perezida Kagame yagaragaje uburyo Perezida Tshisekedi baganira ibintu ariko ku munsi ukurikiyeho agahindura imvugo, absolument, cyangwa se ntashyire mu bikorwa ibyo yaganiriye, ibyo bari bemeranije, bikaba ari bimwe mu bintu bica intege cyangwa se ibintu bigaragaza akabazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bikemurike bikomeje kugorana. Ariko nanjye ntekereza ko igihe Perezida Tshisekedi yagira imyumvire myiza ijyanye no ku bibazo byo muri Kongo byakemuka byashyirwa mu bikorwa, ni nabyo byatangiye. Umuntu yanavuga ko biri kugana mu buryo, kuko ku munsi w'ejo nahoze nsoma ibitangazamakuru bitandukanye, nabonye ikinyamakuru ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko M23 na Perezida Tshisekedi bagiranye ibiganiro mu buryo bw'ibanga. Ubundi ibiganiro byari biteganijwe kuri uyu munsi ku itariki ya 9 Mata, biteganijwe ko Perezida Tshisekedi aza guhura n'abayobozi ba M23 hariya muri Katari i Doha kugira ngo barebe ko bakemura ibibazo byabo, ariko ngo biranashoboka ko leta zino ko yabivuze, kandi biro ntaramakuru kenshi nyine amakuru baba bafite y'imbere. Batangaje ko bagiranye ibiganiro mbere yuko ni itariki igera, kandi ko bitabujije ko n'ubu ngubu ibiganiro bishobora kuba. Ni intambwe nziza kuko Perezida Angola Joao Lourenço yagerageje guhuza umutwe wa 23 ariko na Tshisekedi cyangwa se leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo yabigezeho. Ako Katari yanahuje Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu minsi mike ishize, yagaragaje ko bishobora kuza gutanga umusaruro. Bishobora gutanga umusaruro. Ubundi ikigaragara cyo umuntu wenda atasesenguye bikomeye ariko kareba ibigaragarira amaso y'umuntu, nuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwemera ko inzira y'intambara yitayishoboye, ahubwo ikibura n'ukwerura bavuge bati noneho urumva igihe cyose cyashize bavuga bati ntituzigera twicana n'umutwe wa 23 ngo tuganire. Uko babivuga niko umutwe wakomeje kugenda ucengera ufata uduce n'utundi. Rero uyu munsi ngiye uko mbibona mbona ko Bwana Tshisekedi yamaze kubona ko urugamba rwo surwe, ahubwo ikiriho n'ubundi abona ko inzira isigaye ari yo kuganira n'uriya mutwe, ariko akaba gifite ingorane yo kuba ashobora gutangariza amahanga ngo ngiyewe ndemeye noneho ngiye kuganira n'umutwe wa 23. Gusa aho biri mu nzira nziza kandi n'umurongo mwiza, agomba gutekereza ko biri kuba kandi bikagira ingaruka ku baturage kurenzaho ubwe ku giti cye. Amafaranga bakoresheje mu ngendo ni menshi bazenguruka bavuga ngo ibibazo biri ku Rwanda, ariko uyu munota nibicare babone ko ikibazo ari abanyekongo bakeneye uburenganzira bwabo, kandi yumve ko nk'umukuru w'igihugu agomba kubigiramo uruhare kugira ngo abaturage by'umwihariko abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. U Rwanda rwagiye rugaragaza ko rutewe impungenge. Urabizi ko hari impunzi nyinshi z'abanyekongo by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi bari mu Rwanda bagiye
batotezwa, bicwa, bakurwa mu byabo bitewe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itagiye ishyira hamwe ngo yumve ikibazo cyabo. Kuri uyu munsi niko turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka tunekereza kuri izi nkuru. Nabonye Minisitiri w'Intebe ni Dr Edouard Ngirente yarasabye abatuye mu karere ka Musanze kuba batahiriza umugozi umwe bakarwanya ibishobora gusubiza inyuma ubumwe bwabo, kuko aribwo igihugu gishingiyeho iterambere byose cyifuza kugeraho. Ibi yabivugiye mu karere ka Musanze kuwa kabiri ku itariki ya 8 Mata 2025 ubwo yifatanyaga n'abaturage mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 by'umwihariko mu yahoze ari komini ya Mukingo. Muri iki gikorwa cyo kwifatanya n'abaturage kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Busogo, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabanje gushyira indabo ku rwibutso rwa jenoside rwa Busogo yunamira inzirakarengane z'abatutsi baruhukiye. Yari komine Mukingo rero ubu ni imirenge ya Busogo, Gataraga ndetse na Shingiro y'akarere ka Musanze. Ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bo muri aka gace bwumvikanisha uburyo guhera muri 1990 batangiye kwicwa n'ubwicanyi bavuga ko bwari buhagarikiwe n'abanyapolitike bavugaga muri aka gace, by'umwihariko uwitwa Kajerijeri wayoboraga komine Mukingo na Joseph Nzirorera wari umwe mu bayobozi b'ishyaka rya MRND bakoresheje umutwe w'interahamwe witwaga Amahindure. Mu kiganiro ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko kuba ahari Perefegitura ya Ruhengeri harakomokaga umubare w'abize benshi bari bashyigikiye ubwo bwicanyi byatije umurindi y'icwa ry'abatutsi. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yasabye abaturage kwirinda ibikorwa nk'ibyagiye bigaragara bihohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Yibukije ko igihugu cyahisemo ubumwe bw'Abanyarwanda bose, bityo ko bakwiriye kurwanya ibibuhungabanya. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yanagaragaje ko u Rwanda rutekanye kubera umutekano twahawe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi rero muri aka gace bavuga ko nyuma y'imyaka 31 bashima uburyo leta yabafashije kwiyubaka. Kugeza ubu imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi yahoze ari komine Mukingo guhera mu 1990 iruhukiye mu rwibutso rwa jenoside rwa Busogo, hakaba hamaze kuboneka abarenga 400. Yego, nubwo nguko rero bimeze. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente bari mu karere ka Musanze ku munsi w'ejo, nako amafoto meza agaragaza uburyo nyine byari byifashe ku munsi w'ejo. Aho ngaho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Reka turebe no mu burasirazuba bw'u Rwanda ho Guverineri Rubingisa we yihanangirije urubyiruko rufite ingengabitekerezo ya jenoside. Ni mu ntara y'Uburasirazuba. Yitwa Pidonce Rubingisa. Uyu nguyu yihanangirije urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko rukigaragarwaho n'ingengabitekerezo ya jenoside, arusaba kubireka kuko leta itazabihanganira. Ibi yabigarutseho ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo n'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu muhango wabereye mu karere ka Rwamagana, akaba akawutangiriza ku rwibutso rwa Ruhunda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yitwa Mbonyumuvunyi Rajabu yakomeje abitabiriye uriya muhango wo kwibuka, yibutsa ko umurenge wa Gishari uyu nguyu ubarizwamo inzibutso ebyiri bigaragaza ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe muri uriya murenge. Perezida wa Ibuka mu karere ka Rwamagana yitwa Musabyezu Dative yashimiye leta y'ubumwe yafashije abarokotse jenoside kongera kwiyubaka ndetse no kwigarurira icyizere.
hanyuma guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa we yanagarutse ku ngabo za minwari zabaye muri Gishari ariko ntizigire icyo zikora ngo zifashe abatutsi bicwaga. Yakomeje kandi akebura urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside rukigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside. Guverineri Rubingisa yakomeje avuga uburyo ingabo z'u Rwanda zafashe iya mbere zikajya guharanira amahoro mu mahanga ya kure. Avuga ko umutekano usesuye bisigaye ari ibyo gukemurirwa ku isibo mu mudugudu mu kagari ndetse no mu murenge. Umuyobozi kandi yibukije abaturage ba Ruhunda ko icyifuzo cyabo cyo gushyira ikimenyetso cy'urwibutso ikavumo kuri Muhazi abo batutsi benshi baroshywe muri Muhazi cyakiriwe ndetse ko biri mu nzira yo gukorwa ku bufatanye bw'akarere Minu Bumwe ndetse na Ibuka. Ngoko ni mu ntara y'Iburasirazuba nuko nguko byari byifashe niko guverineri avuze ibi ngibi mu gihe byagiye bigaragara ko hari urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ariko rufite ingengabitekerezo ya jenoside. Tekereza ko bipfira he kandi hakorwa iki kugira ngo nk'ibi ntibikagaragare? Ntekereza ko haracyari inzira ndende nubwo hari intambwe ntawakana ko hari intambwe yatewe, hari aho tugeze uyu munsi, ariko kandi hari n'ikindi gihari. Umwaka ushize ngira ngo niba ntibeshye yego nibwo nko mu kwa karindwi twabonye abarimu bigisha amateka mu mashuri yisumbuye bajyanywe inkumba bajya kuganirizwa ndetse no kwigishwa amateka. Niba nibuka neza mu butumwa Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yabahaye, yababwiye ko mu by'ukuri atari uko babanenga ko batigisha, ahubwo arababwira ati gikwiriye bitewe n'uko dufite urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya jenoside rutazi amateka, reka uyu munsi dushyire imbaraga mu guhugura cyane abarimu kugira ngo nabo bajye babasha gutanga ibyo bazi. Abarimu bamwe bagaragazaga ko nabo hari ubwo bagira ubwoba bwo kwigisha amateka bitewe n'uko nawe usanga atayazi nk'uko yakabaye ayazi. Rero uyu munsi impamvu ntanze urugero rw'iki gikorwa cyabaye icyo gihe, uyu munsi dufite abana ni generasiyo y'abana mu by'ukuri bari gukurira mu ikoranabuhanga ridasanzwe. Umunsi si yahindutse ukundi, abana bari bo bakura ashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga akabona ubutumwa butangwa kandi kenshi abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bifashije imbuga nkoranyambaga. Ni umwana rero ukeneye guhabwa umwanya uhagije akigishwa, agahabwa ubumenyi bwa nyabwo kugira ngo abashe kumenya n'uburyo ashobora guhangana na wa wundi ushobora gushyira ikintu ku mbuga nkoranyambaga ariko mu by'ukuri agamije gupfobya. Rero kuba tugifite abana bafite ingengabitekerezo ni ibigaragaza ko hakiri umukoro. Urubyiruko ruvuga ngo ni ibigaragaza ko hari umukoro ukomeye, kuko nibo benshi mu gihugu, urubyiruko nitwe benshi, noneho ni natwe tugomba kugira uruhare mu kuba twahangana n'ibi bitero biterwa. Ngira ngo hari umunyamakuru ejo nahoze mbona avuga ati umukuru w'igihugu yadusabye kuba maso ndetse adusaba ko tutakwigenga umuntu kugira ngo tubeho, ariko uvuga yasa nk'uhamagara abantu avuga ati mwaretse tukajya ibihe, bamwe bakajya baryama nijoro abandi bakaryama ku manywa, tugahora dufite mega ku buryo umuntu wese uri buturuke ku rubuga runaka aza gusanga turi maso hari umuntu ushobora kumusubiza. Ni ukuvuga ngo rero imbaraga zikeneye gushyirwa kuri aba bana b'urubyiruko by'umwihariko bakigishwa kugira ngo nk'uko uwo munyamakuru yabivugaga n'uri butere atere ariko asange hari bazi, hari icyo umuntu afite. Uko uyu munsi nitwirengagize ko turacyafite, usibye n'abana turacyafite abantu bakuru. Ngira ngo ejo bundi twoze tubona inkuru ya wa mukozi wo mu rugo wafashwe ku munsi wa mbere wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo. Wabonye ko uriya mukobwa si umuntu mukuru, afite imyaka 23. Bigaragara ko ashobora kuba afite n'ababyeyi. Why not ashobora kuba ibyo bintu yarabikuranye bikura ahakurira, bigaragaza ko n'ubundi hakiri imiryango igifite ibi bintu ku buryo bisaba ko nubwo hatanga ubumenyi ku bana, ariko uyu mwana nyuma yo kwiga agatanga umuryango. Ese umuryango atashyemo umubuye burere? Kuko urebye ntago arebye vuba aha, kuko nko mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize 2024 yari ku itariki ya 14 hari umwana w'imyaka 20 waketsweho kwica Ndwamungu Pauline ni mu karere ka Ngoma, urabyibuka? Nawe nyine n'urubyiruko. Umuntu yavuga ngo nko mu mashuri, kuko warubivuzeho hari abarimu bagiye banahugurwa mu bihe bigiye bitandukanye,
nk'ubu ngubu abanyeshuri bari mu bihe by'ibiruhuko, ntakwiye gushyirwa imbaraga mu kwigisha amateka by'umwihariko mu Rwanda kuvuga history. Hagiye bigaragazwa ko kwigisha amateka byigishwa mu ndimi z'icyongereza cyangwa se indimi z'amahanga, ugasanga hari n'abatumva neza ariya mateka. Ntibikwiye ko ubu ari bwo buryo nabo none bwakoreshwa mu rwego rwo kugira ngo urubyiruko rurusheho kumenya amateka bari kwiga. Birashoboka cyane kuvuga ngo n'ubundi ni nk'ibyo navugaga, ubundi dufite inzego ntabwo tuvuze ko zidakora. Ibijyanye no kwigisha amateka baragerageza, haba Minubumwe, haba Ibuka, haba izindi nzego bafite mu nshingano, ariko nubwo bikorwa nyine haracyari urugendo tu. Kandi ikindi cyongeyeho ni uko rega ntabwo dukwiriye kumva ko ari bo bonyine bakwiriye kubikora. Ntabwo dukwiriye kumva ko iyi ari inshingano ya Ibuka cyangwa inshingano ya Minubumwe, ahubwo ni inshingano ya buri muntu wese utuye igihugu, buri munyarwanda. Ukumva yuko kuba umwana wakumva nta mateka azi hari icyo ushobora kumufasha. Niba wumva avuze ikintu akakivuga nabi, umufashe, kubera ko uraba utanze umusanzu wawe. None tujya kuvuga ngo Minubumwe, urumva nyine kwigisha ni uguhozaho, no kwiga ni uguhozaho. Dushyiramo imbaraga twese, twumve ko ari inzira turimo nk'abanyarwanda muri rusange, hanyuma ariko n'aba bana badukundire, nabo bagire inyota yo kumva ko ashaka kumenya ikiri ukuri. Urubyiruko muri rusange, by'umwihariko hari ibiganiro bitangwa yaba ku maradiyo. Urabizi ko Minisitiri w'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana nko ku gitangazamakuru cya leta, ndumva buri nyuma y'amakuru ya mu gitondo akunda kuza ibiganiro bigaragaza amateka kuri iyi tariki uko byari bimeze. Urumva bagomba nyine kwiga amateka muri rusange. Hanyuma umukanya ruvuze ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara, ndi kubona uwitwa Teta Sandra, uramuzi, yasabye imbabazi. Nibyo, Teta Sandra we yasabye imbabazi ku butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga bugafatwa nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku itariki ya 7 Mata 2025 ku munsi mpuzamahanga ngarukamwaka, isi yose yifatanya n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya yifatanije ku nshuro ya 31 kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ihitanye abarenga miliyoni mu mezi 3 gusa. Teta Sandra we yanditse ubutumwa bwari bujyanye no kwibuka. Hanyuma mu butumwa yanyujije kuri Snapchat, uyu mugore witwa Wizo, niko mukanya wari kuvuga, hari aho yagize ati, turibuka umubare munini w'abatutsi bishwe ariko n'abahutu n'abandi batemeranyaga na jenoside. Iyi mvugo rero ya Teta Sandra witabiriye amarushanwa y'ubwiza atandukanye mu Rwanda yafashwe na benshi nko gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru cyitwa Imvaho Nshya ko umuntu asesengura ibyo Teta Sandra yashyize ku mbuga nkoranyambaga akareba ibyo amategeko ateganya, bigaragaza ko yari yarenze ku byo itegeko riteganya. Ku itariki ya 8 Mata 2025 nibwo Teta yisubiyeho asaba imbabazi ku nyandiko yanditse ku bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Yaragize ati, ndasaba imbabazi ku butumwa bwabanje bujyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ati, nabukuye ku rubuga cyangwa se website runaka. Ati, cyakora nifatanije n'abanyarwanda bose, jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ntizongera ukundi. Ku itariki ya 7 Mata 2025 Dr Murangira Bitieri n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yari yasabye ibyamamare kutemera kuba Temayeze ngo baryoherwe naho igihugu kigeze, bibagirwe aho cyavuye, ndetse nibarangiza bananirwe no kurwanya ushaka kubasubiza inyuma. Itegeko ryo muri 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo rivuga ko guhakana jenoside bishingiye ku kuvuga cyangwa se kugaragaza ko jenoside atari jenoside, kugoreka ukuri kuri jenoside agamije kuyobya rubanda, kwemeza ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, ndetse no
no kuvuga cyangwa se kugaragaza ko jenoside itateguwe. Rikomeza kandi rivuga ko gupfobya jenoside bigizwe no kugabanya uburemere cyangwa se ingaruka za jenoside, koroshya uburyo jenoside yakozwemo no kugaragaza imibare itariyo y'abazize jenoside. Uhamijwe icyaha cyo gupfobya jenoside cyangwa se kuyihakana kuri buri kimwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000 ariko atarenze miliyoni 1. Teta Sandra yabaye igisonga cya Nyampinga uyahoze ari SFB mu 2011 nyuma yerekeza mu mujyi wa Kampala aho yateguraga ibitaramo bitandukanye mu tubari dukomeye. Muri Mata 2023 nibwo Teta Sandra yasubiye muri Uganda asanze Weasel wari wamaze igihe batabana kubera ibibazo bari bafitanye, gerimo kuba umugabo yaramukubitaga bikomeye bigatuma yitahira mu Rwanda muri Kanama umwaka wa 2022. Abantu no kwitondera imbuga nkoranyambaga. Nyabaje itondera umukobwa ngira ngo kora ko ibyo kuvanga ibintu bikuye kuri website nese yabikuyeho jya kuri posting atabisomye. Nyine nicyo kibazo Ubutumwa bugufi bungana kuri imyaka afite. Oya, biga tujye tunareba ibintu imyaka afite. Ni umuntu wakuriye mu Rwanda. Noneho by'umwihariko urumva yagize niba nabyita amahirwe yo kuba igisonga cya Nyampinga wa kaminuza. Umuntu ujya kwiga kaminuza ajya kugera muri kaminuza ayo mateka ntayazi. Na make byibura ku buryo ashobora gupostinga ikintu akabanza akanagisesengura nk'umunyarwandakazi. Kandi ikindi uyu mukobwa afite umwihariko ko ndibuka ko mu bihe yaje mu Rwanda igihe nimba bari baramukubise niba byagenze guteruka campaign zabayeho hashtag arakorwa abantu bose bavuga bati ibi ntibikwiriye. Uyu munsi ntabwo yakabaye atanga message. Ariko ikiza nuko yamenya ko ibyo yakoze atari byo. Yes. Akamenya n'uburyo agomba gusabamo imbabazi. Ariko ni n'umukoro ku rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga niko no kugira abantu batangaza bamenyekanisha cyangwa se bapostinga ibyo babanje gusoma neza. Yego. Kandi akenenga ibijyanye no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko uyu nk'urubyiruko kuyu nk'umunyarwandakazi niba akagombye ahubwo gufata iya mbere akagaragaza uburyo atari byo gupostinga ibintu nka biriya ariko kuba bishyira hanze kuriya akora ibintu bigahise cyane. Ngo yabikuye kuri website ntago ari igisobanuro. Biragahitse. Reka turacyari n'ubundi kuri izi nkuru zijyanye no kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Reka tubabwire ko ibinyamakuru byanditse ko abanyamadini basabwe kugira uruhare mu isanamitima ndetse no gusobanurira abato ibijyanye n'amateka. Umuryango wa Gikristo ukora ibikorwa by'isanamitima binyuze mu mahugurwa n'inyigisho bakaba n'inyigisho Rabagirana Ministries wasabye abanyamadini ndetse n'amatorero kugira uruhare mu bikorwa by'isanamitima, komora ibikomere ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse no gufasha urubyiruko kurushaho kumenya ukuri ku mateka y'igihugu. Ubusanzwe ibikorwa by'isanamitima bikaba bikorerwa mu matorero, mu magororero, mu mashuri abanza, ayisumbuye n'amashuri makuru ndetse no mu miryango n'ahandi hatandukanye. Muhuzabikorwa muri Rabagirana Ministries yitwa Mukunzi Lowanje. Uyu nguyu rero akaba yaragaragaje ko hakiri imbogamizi zishingiye ku kuba ababyeyi bagitinya kuganiriza abana babo amateka. Kuri ubu kandi haracyari ibimenyetso byerekana ko ibikomere, amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside byageze no mu rubyiruko, ari nayo mpamvu bikwiriye ko bahabwa uwo mwihariko. Ubushakashatsi bugaragaza ko abo babyeyi benshi nabo batarakira ibikomere, bikaba impamvu yo kutagira icyo babwira abana babo. Yasabye amatorero agikora kuzirikana inshingano, gusana imitima ndetse n'ubujyanama muri ibi bihe byo kwibuka. Ku bakiri bato nabo basabwe kugaragaza ukuri, kwirinda uburyarya no gushishoza, birinda kuyobywa n'abagoreka amateka y'u Rwanda. Pasiteri Eugene Munyampama yemeje ko nubwo imyaka 31 ishize ari jenoside yakorewe abatutsi imyaka 31 ishize jenoside yakorewe abatutsi baye, asanga hari ababyeyi bakigurwa no gusobanurira abato amateka banyuzemo. Kature n'izindi nkuru zigezweho zanditswe mu bitangazamakuru. Reka twerekeze mu karere ka Huye naho turebe izi nkuru. Ku munsi wo kuwa kabiri n'ejo hashize mu karere ka Huye habereye impanuka y'imodoka. Impanuka y'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yaguyemo umushoferi wari uyitwaye
mu gihe bagera kuri 19 bakomeretse bakajyanwa kwitabwaho mu bitaro bya kaminuza ya Butare bya CHUB. Iyi modoka yavaga mu karere ka Huye yerekeza mu karere ka Nyamagabe kubera ko impanuka igeze mu ikorosi ry'ahitwa Gashikiri mu kagari ka Tare mu murenge wa Mbazi. Ababonye iyi mpanuka babwiye igitangazamakuru cya leta dukesha inkuru ko babonye imodoka isa n'iyari itaye umuhanda kubera kubura feri kuko yari ifite umuvuduko mwinshi. Umushoferi wari utwaye iriya modoka wahise yitaba Imana mu gihe abagenzi 19 bahise bajyanwa kwitabwaho mu bitaro bya kaminuza bya CHUB n'ibitaro bya Butare. Umuyobozi w'agateganyo w'ibitaro nako bya kaminuza bya Butare CHUB yitwa Dr Ngarambe Christian. Uyu nguyu akaba yaravuze ko bakiriye abarwayi 19 ariko nyuma y'ibizamini by'ibanze byafashwe 6 muri bo bashobora guhita bataha kuko batakomeretse cyane. Mu bagenzi bari mu modoka yakoze impanuka abagera kuri 6 boherejwe kuvurwa mu bitaro by'akarere ka Butare by'akarere bya Kabutare. Dr Ngarambe Christian akaba agira ati barimo n'umubyeyi wari utwite kandi wabyaye umwana muzima. Kugeza ubu rero bakomeje iperereza rigamije kumenya igishobora kuba cyarateye iyi mpanuka. Ngayo nguko ni mu karere ka Huye. Twizere ko abagizweho ingaruka cyangwa se bakomerekeye muri iriya mpanuka nabo baraza kwitabwaho bagasubira mu miryango yabo bagakira. Umuryango uyu mushoferi cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga ubwo wihangane. Reka twerekeze kuri iyi nkuru ari ne dusorezo bigezweho mu bitangazamakuru twavuga hano mu Rwanda. Tubwire ko Minisiteri y'Uburezi Mineduc yo yasabye Ecole Belge de Kigali kuva muri porogaramu y'imyigishirize y'igihugu cy'Ububiligi. Ni inkuru yanditswe n'ibitangazamakuru bitandukanye ivuga ko Minisiteri y'Uburezi Mineduc yamenyesheje abayobozi ba Ecole Belge de Kigali ko kuva muri 2025 ishuri rigomba kuba ryahagaritse gukoresha porogaramu y'imyigishirize y'Ababiligi. Ni mu gihe ibaruwa iki kinyamakuru dukesha inkuru kivuga ko gifitiye kopi Mineduc yandikiye ubuyobozi bwa Ecole Belge de Kigali burimo Richard Rwihandagaza usanzwe ari umuyobozi w'ababyeyi akaba na perezida w'inama y'ubutegetsi na Delphine Vico. Uyu nguyu akaba asanzwe ari umuyobozi w'iryo shuri. Iyi baruwa rero yoherejwe abo bayobozi ku itariki ya 8 Mata 2025 ije nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda icanye umubano ndetse n'imikoranire n'igihugu cy'Ububiligi mu bijyanye n'uko iki gihugu cyakunze kuba cyarayoboye icengezamatwara rigamije gukomanyiriza u Rwanda ku bafatanyabikorwa barwo. Ikindi kandi Mineduc yashingiyeho n'itangazo ry'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ryo kuwa 27/2025. Icyo gihe RGB yabujije imiryango itari ya leta yaba iyo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa se ibigo biyishamikiyeho. Muri iyi baruwa Mineduc ikomeza igira iti turabagira inama yo gutangira gutegura ibikenewe byose kugira ngo mwimukire ku bundi buryo bw'imyigishirize muzakoresha mu mwaka w'amashuri 2025-2026. Mineduc rero yijeje ishuri ko izakomeza kwifasha muri uru rugendo rwo guhindura imikorere ryiyomora mu myigishirize y'Ububiligi. Ecole Belge de Kigali yatangiye gukorera mu Rwanda mu 1965. Muri 2018 yavuye mu Kiyovu umujyi wa Kigali rwagati yimukira mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu buryo bwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Nko muri 2022-2023 yigagamo abanyeshuri barenga 500 bigishwa n'abarimu 45. Aya mashuri rero azwi nka Ecole Belge aboneka mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Maroc. Itangazo RGB yatanze ku itariki 27 Werurwe 2025 ikaba yarakomeje ivuga ko nta nkunga, ubufasha, impano ndetse n'umusanzu mu by'amafaranga bigomba kwakirwa biturutse muri guverinoma y'Ububiligi n'ibigo byabwo. Ibi ngibi bikaba ari ibishamikiyeho na gahunda zabwo zinyuranye. Kuri byo harimo inkunga ku ngengo y'imari, gushyigikira imishinga, ubufasha mu bya tekinike byatangwaga n'amafaranga yishyurwaga anyujijwe ku bigo bindi n'ibindi bitandukanye. Uru rwego rero rukaba rufite imiyoborere mu nshingano
rukaba rwarakomeje runatangaza ko uzanyuranya n'ayo mabwiriza azahanwa bikomeye. Mu bihano biteganijwe harimo kuba umuryango ushobora guhagarikwa cyangwa se kwamburwa uburenganzira hakurikijwe amategeko agenga imiryango itari iya leta, imiryango ishingiye ku myemerere ndetse n'ibigo. Hari n'ibindi byemezo bishobora gufatwa ku bigo bizagaragaza ko byatesheje agaciro iri tegeko kandi ryarashyizweho hakurikijwe amategeko abigenga. Igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi urabizi ko ibihugu bitabanye neza, bijyanye n'uko iki gihugu cy'Ububiligi cyagize uretse kuba cyaragize uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ni n'igihugu cyashinjwe kuba kitaragize icyo gikora kugira ngo kigaragaze ukuri kw'ibiriho, by'umwihariko kibogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi bihe, kuko iki gihugu cy'Ububiligi cyagiye kijya gusabira u Rwanda ibihano bihugu bitandukanye cyitwaje ko ari igihugu gikomeye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abaturage muri BK Arena avuga ko yabigarutseho, avuga ko yihanangiriza kiriya gihugu cy'Ububiligi. Mu minsi yashize ni igihe ejo bundi ku itariki ya 7 Mata 2025 n'ubundi ubwo hafungurwaga icyumweru cy'icyunamo ndetse n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Niko baranibuka ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano mboneragihugu yanagaragaje ko igihugu cy'Ububiligi mu myaka irenga 100 cyari gikomeje gukoloniza cyangwa se cyakoze ibidakwiye. Yego. Reka dufate akaruhuko gato, bibaye saa 3:50 muri studio za Goodrich TV i Kigali. Reka twitse gato mu kanya tuze turebe biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Iki ni ikiganiro Impamba y'Umunsi. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumarira iki gutunga amagana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Goodrich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56. Turacyari mu masaha y'ikiganiro Impamba y'Umunsi, dukomeje kurebera hamwe ibigezweho hirya no hino mu isi biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Reka duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko Abanyamerika 3 bari bafungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraye basubiye iwabo nyuma yo kudohorerwa igihano kijyanye n'uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi kwaburijwemo mu mwaka ushize. Ku kabiri w'iki cyumweru gishize, Perezida Felix Tshisekedi yari yadohoye igihano cy'urupfu, kigira igihano cy'igifungo cya burundu ku witwa Marcel Malanga Malu, Taylor Thompson ndetse n'uwitwa Zalman Paulun Benjamin Reuben. Abangaba bakaba barakatiwe igihano cy'urupfu muri Nzeri cyangwa se mu kwezi kwa 9 mu mwaka 2024, kikaza kwemezwa n'ubucamanza bwa gisirikare ku itariki ya 27 Mutarama uyu mwaka, kigahinduka ntakuka ku itariki ya 9 Werurwe cyangwa se ukwezi kwa 3. Itangazo ryo kwa kabiri ryasohowe n'ibiro bya Perezida Tshisekedi rivuga ko ikijyano cyabo cyo gufungwa burundu aricyo bari bagiye gukomeza bakagikomereza uwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo tangazo rikavuga ko abantu 3 barekuwe mu gitondo cyo kwa kabiri ku busabe bw'ubushinjacyaha. Ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'abategetsi ba gisirikare, ab'ubucamanza ndetse n'abashinzwe abinjira mu gihugu ndetse n'abategetsi bo muri ambasade y'Amerika i Kinshasa. Barigeze bati nuko ifungwa riherekezwa n'abashinzwe umutekano kugeza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri
zerekeza muri Amerika aho bazamara igihe gisigaye mu bihano byabo nk'uko itangazo ribivuga. Iryo tangazo rero kandi ikaba ryongeraho ko iki cyemezo kiri mu muhate wo gushimangira umubano mu bya diplomasi mu rwego rw'ubucamanza ndetse n'ubufatanye mpuzamahanga ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu hagati y'ibihugu byombi. Muri Nzeri 2024 abantu 37 barimo abo banyamerika 3, umwongereza, Ababiligi ndetse n'abanyekanada bakaba barakatiwe igihano cy'urupfu nyuma y'uko urukiko rwari rwarabahamije kugerageza guhirika ubutegetsi bwa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose uko ari abantu 51 nibo baburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare. Iburanisha ryabo rikaba ryaragiye ritangazwa kuri radio na televiziyo y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo bakaba barashinjwe kandi kugaba ibitero ku itariki ya 19 Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2024 ku ngoro ya perezida ndetse no ku rugo rwa Vital Kamerhe, mukuru w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu icyo gihe wari uri hafi kugera kuri uwo mwanya. Muri make nuko bimeze, niko bisobanuye iki ku butabera bwa Kongo. Anga ntago yavuga ko Amerika yabakoreyemo cyangwa se ubusobanuro bazafungura biragoye. Biranashoboka ko bashobora no kugera bagahita bataye iwabo nta wamenya. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo cyari cyanamaganye kuba Repubulika Demokarasi ya Kongo ikatiye abangaba igihano cy'urupfu. Nabonye n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nayo yari yavuze ko byakozwe ngo ari ibihano by'umurengera, ariko Amerika nyine kigaragaza ijambo ifite mu isi. Kakwekomereza mu zindi nkuru, abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo bayifashe kurwana na M23 barashinja ingabo z'u Burundi gufasha ziriya nyishyamba. Babiganirije Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guy Kakombo ubwo yahuraga n'abahagarariye Wazalendo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi na Wazalendo bari mu bagize ihuriro ry'ingabo Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo zibafashe guhangana n'umutwe wa M23. Izi ngabo rero cyakora M23 ikomeje kuzikubita ahababaza nyuma yo kuzirukana mu mijyi nka Goma ndetse na Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Umwe mu bahagarariye Wazalendo yaganirije Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kimwe mu mbogamizi Wazalendo bikomeje guhura nazo ari uko ingabo z'Abarundi zikomeje gufasha umutwe wa M23. Uhagarariye Wazalendo yanagaragaje ko buri gihe iyo we na bagenzi be bari mu nzira zo gukubita M23 birangira ingabo z'Abarundi zibavangiye. Wazalendo inashinja ingabo z'Abarundi kuba arizo zagize uruhare mu gutuma M23 ifata Nyangezi. Ni nacyo ngo igisirikare cy'u Burundi kiravuga kuri ibi birego. Reka twerekeze muri Ethiopia tubabwire ko ambasaderi wa Israel muri Ethiopia Avraham Neguise uyu nguyu yasohowe mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'umuhango wari wabereye ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'Afurika yunze ubumwe ya Addis Ababa ku itariki ya 7 Mata 2025. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Israel rero ikaba yaratangaje ko ambasaderi Avraham Neguise uyu nguyu yasohowe nyuma y'ubusabe bw'ibihugu babigize AU. Ibi ngo byari byavuze ko bidashobora kwifatanya nawe mu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma y'ubu busabe, umuyobozi wa AU Mamadou Yusufu yahise afata icyemezo cyo gusohora ambasaderi Avraham Neguise ahaberaga uyu muhango. Kugeza ubu ntabwo hari hatangazwa impamvu umudipolomate yasohowe, gusa abakurikirana hafi ibijyanye na politiki ko bavuga ko bifitanye isano no kuba Israel ishinjwa gukora Jenoside muri Gaza ndetse ikaba yaramaganwe n'ibihugu byinshi byo muri Afurika birimo Afurika y'Epfo. Yayigejeje no mu nkiko. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Israel ikaba yarashyize hanze igaragaza ko itanejejwe n'iki gikorwa cy'umuryango Afurika yunze ubumwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikaba yarakomeje ivuga ko bagiye gufata ingamba za ngombwa mu bya diplomasi ku barebwa na kiriya cyemezo mu kugaragaza uburyo iki gikorwa cyabarakaje.
Yego, naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemerewe n'urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu gukoresha itegeko ryirukana abimukira ryifashishwaga gusa mu bihe by'intambara ryaherukaga gukoreshwa mu myaka 40 ishize. Uburenganzira Trump yabuhawe ku itariki ya 7 Mata 2024 gusa. Urukiko rusaba ko mbere y'uko abimukira badafite ibyangombwa birukanwa bajya babanza kubamenyesha ndetse bagahabwa amahirwe yo kwitabaza inkiko kujurira ibyemezo byo kwirukanwa. Itegeko ryashyizweho mu 1798 ubusanzwe rikoreshwa mu bihe by'intambara gusa ryaheruka gukoreshwa mu ntambara ya kabiri y'isi yabaye mu 1945. Muri Werurwe 2025 Trump yakoresheje iri tegeko yirukana abanyavenezuela havuga ko ari udutsiko tw'abanyabyaha abohereza muri gereza izwiho kuba mbi cyane muri El Salvador. Umucamanza witwa James C. Boasberg yasabye icyemezo gitambamira ibikorwa byo guhambiriza abimukira batagira ibyangombwa bituma batongera kurizwa indege. Aho muri Amerika ni naho tugiye gusoreza, ariko reka tunababwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko guhera amasaha ya saa 6 z'ijoro zo kuri tariki ya 9 Mata 2025 umusoro ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa uziyongera ukagera ku 104% kuko iki gihugu kinangiye ntikirekere icyemezo cyo kongera umusoro ku bicuruzwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi Trump akaba yarabitangaje ku mugoroba ku itariki ya 8 Mata 2025 nyuma y'uko yari yaburiye Ubushinwa ko ashobora kongera 50% y'umusoro ku bicuruzwa guhereza muri Amerika. Ibyo Trump akaba yarabitangaje nyuma y'uko igihugu cy'Ubushinwa cyari cyavuze ko kigiye kongera umusoro wa 54% ku bicuruzwa bituruka muri Amerika ungana n'uwo Amerika yakiriho ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa. Sayine zuzuye neza muri studio za Goodrich TV hano i Kigali, niko twasoreza ha. Reka dushimire abantu bose twabanye kuva ku isaha 3 kugera kuri isaha ya saa 4. Dushimire Jean Bigirimana wakoze ibishoboka byose kugira ngo amajwi n'amashusho bagireho uko bikwiye. Nge nitwa Ronse Tuyizere, nanjye nitwa Nicole Nyirabantu. dukomeze kwibuka twiyubaka. Mugire umunsi mwiza.